Kakenhu ni lekai jong Pyndengrei kalayo ban Pyndengrei la de ban Rung saka final jong Lumpung lekai Super Division League Football Tournament arjar kat khandai kanong Stoin District Sport Association kaneka ka buksiar jong Pyndengrei kalalong hadin bakalayo ban Khur ke Jingjop da ka bakalala ban Penlimno da Sikul lanor ya kanong Pendeng hak jing lekai qualifier 2 ka balalong hak skini kong jong tayo hamadan NDSA nong Pendeng ya ka tegi Sikul jong Pyndengrei layo ban tabdu Dr. Liverson Yopnio hak minute ka ba arsau Lyngba ka penalty hadin ba weni girang lekai jong nong Pendeng uliyo ban pendai daga keti ka bol hapo ke area jong akol nrei hadu bakut no jong ketegi jing lekai nakaliang jong nong Pendeng kam simlala setiap ban penpai ya ketegi Sikul komta kala penlong ke Pyndengrei bukan yo ban Khur ke Jingjop barung saka final jong Lumpung Super Division mentang samoi lekai ya ka bakan hab ban yakun bari keni ka nam ladu persai ke kli mauli ka ban salong shen